not be ashamed of the testimony about our Lord. Rather, join with me in suffering for the gospel. 2 Timothy 1, verse 8. Welcome to today's encouragement from Our Daily Bread. Our reading titled Go and Tell was written by Allison Kita and read by Rochelle Traub. 2 Timothy chapter 1, verses 6 through 14. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. So do not be ashamed of the testimony about our Lord, or of me, his prisoner. Rather, join with me in suffering for the gospel by the power of God. He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of his own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time, but it has now been revealed through the appearing of our Savior, Christ Jesus, who has destroyed death and has brought life and immortality to light through the gospel. And of this gospel I was appointed a herald and an apostle and a teacher. That is why I am suffering as I am. Yet this is no cause for shame, because I know whom I have believed, and am convinced that he is able to guard what I have entrusted to him until that day. What you heard from me, keep as the pattern of sound teaching, with faith and love in Christ Jesus. Guard the good deposit that was entrusted to you. Guard it with the help of the Holy Spirit who lives in us. Go and Tell, written by Allison Kita. Elliot is passionate about telling others about Jesus. During a week spent teaching from 2 Timothy for church leaders in a South Asian country, he reminded them of Paul's farewell to Timothy. He urged them not to be ashamed of the good news, but instead to embrace suffering and persecution for the gospel's sake, as did Paul. A few days later, Elliot learned that evangelism and Christian conversion had been banned in that country. With deep concern for their welfare, he prayed for these leaders to persevere and to boldly and with urgency continue to proclaim the gospel. Paul understood the danger inherent in proclaiming the good news. He spent time in prison and had suffered in many other ways because of his teaching, including being beaten, whipped, and stoned. But nothing kept Paul from telling others about Jesus. His philosophy? For to me, to live is Christ, and to die is gain. He lived to tell others about Christ, but he knew that if he died, he would be with Jesus. Paul reminded Timothy that the Holy Spirit would empower him. God calls all of us who believe, wherever we are, at home or abroad, to tell others about Jesus. We may suffer, but he is right there with us. Let's pray. Lord, give us the courage and strength to proclaim the good news of Jesus. No matter the cost, we know that you are always with us through every trial. Please empower us with your Holy Spirit to boldly share your love and truth everywhere we go. Thank you, Lord. It's in Jesus' name we pray. Amen. As you go about your day, reflect on these questions. What helps you tell others about Jesus? How have you suffered for telling someone the good news? Akang kumak malung irahil deliasay, en vitta potokol ava kora beot tarandir, el mga kanggum, rendir en dia kang rangal lang ala kanggum, el kirela hel dartit. E dia kalodengay, kanggum mal beot tarngudel ngiliasay, el beot telkal, en ving mal kloar lira hel daraad, el bloon mga kanggum. Ay kakida ikel bebir ikel klunyole la kanggum, alonga ava kanggum el kirela hel darangi. Makot akang kumat toroba te elela seer ra al selangurd el domodongor ngirmo arteriosclerosis
arterioclorosis sel maatingat al selangurd ralaog et yakmal maknit yakmal kengaol lel maatingat al selangurd ralaog raad et yayaw ulen sab el heart attack aad mal uben stroke ongerul klungyolela kangum akangum amang gikarete elelaad el mga kangum el mosme ras arela high blood mal ube others me el high blood alonga kangkum en sab el nga high blood ang ilmolyo lakam high blood roreng sa tialoloklat ke ebobl oil mga kangkum ngidi lakal rol odimem ngal ulaw ngil heldra hospital maklaad dia kalungil dongam arol lultimo arangal ka tingal ka ikado magsautin mga baral molok ngakla te elela maklol se el mortid aloran mo maklolaad ong edel kunyolela kangkum akangkum amanggiret te elela ad el mom ituuta iwsela badangel ang keltial se era osteoporosis o mga lela kangkum asab el mo ko gilsmisi ay iwsela badangela aruba ka mamaas el mga kangkum mangivil at ruba ka marmaas sel loral mo maklol at maiwsir mang marail mo ituut ng mga lela kangkum amos sab el ngo sutriar armas marubak marmaktol ad marangal en mo misisi ay iwsela batangir aw lobong lela kangkum o mga lela kangkum manggigaret te lela ad en mosme el sukal akangkum akar el kal akangkum akar el kal el magtekta adal mga kangkum en sab el langarengi ar lirahel darengi rakla adarengi kangkum akorabiot tarngudringil kal ninding malungir rahel ebiot tadorurrengi makot akangkum asabi lodoy maluben salad lobang kelangi dirkansume maluben meat malubeng malga malubeng ngikle direkal sab emel malti lobang kelamalga maporga mabif direk kangkum akmalungi lobang kelawas omoru lawas al malga malubeng ngikle malubeng meat boblo oil dakala kangkum a odimiu aulobong akangkum akmalungi lobang kelastek kangkum stek akmalungil al sel erul 2 weeks mo ol sila tal Sunday eguk mo nga kangkum steak eng malungir rahel derkaw Pablo oil mga kangkum mare edaralel ek malungir rahel velyasay mangkorapiot tar ngutringir kal ek mal kloarli rahel dergid katmal masaul ablor sabi emlo reng setiar gade blolot krat kirelak nung yolela o mga lela kangkum Public of Palau, Ministry of Finance, Property and Supply Division, public notice. The public is hereby informed that the Chief of Property and Supply Division is soliciting proposals from interested businesses or companies to supply one each pickup truck for the ROP. Specifications for needed items will be available after June 12, 2025. Interested businesses or companies may contact Ms. Chanel D. Sumang, Chief of Property and Supply Division at Property and Supply Division, P.O. Box 6007, Koror, Palau 96940. Phone number 680-767-2552. Fax 680-767-1016 or email charnels@palaugov.org. This is 100% funded by CIP Project Taiwan Grant 402 G1272. Invitation for bid number IFB 21-25. Public notice from May 28, 2025 to June 12, 2025. Bidding period June 13, 2025 to July 14, 2025. Opening date will be July 15, 2025. Proposals or tenders must be submitted to the Property and Supply Division at the Bureau of National Treasury no later than 4 p.m. Palau time on July 14, 2025, which is the closing date of this IFB. The IFB number, as well as the company name, must be clearly marked on the outside of the envelope. The procurement officer reserves the right to extend the opening date of said IFB, modify or cancel this notice, and reject non-conforming offers if it deemed necessary. Bureau of Human Resources Public Notice. The public is hereby informed that the Bureau of Human Resources
of the government of Palau will be soliciting and accepting sealed bids or proposals from interested businesses, qualified individuals, agencies, or institutions to provide the Bureau of Health System Administration with a professional office space. This will be a competitively negotiated contract. The services requested will be fully funded by local funds. The specifications, along with the evaluation criteria and all other requirements, are being prepared and shall be made available on June 10, 2025. The solicitation and bidding periods shall continue for more than 30 days or for a minimum of 15 days as determined by the procurement officer. The specifications will also be made available on Palau Gov's website, www.palaugov.pw/RFP-BIDS/. Interested vendors may obtain copies of specifications by contacting Bureau of Human Resources. Request for proposal number PCS-2025-36. Public notice May 26, 2025 through June 9, 2025. Bidding period will be on June 10, 2025 through June 24, 2025. Bid opening will be on June 25, 2025. Proposals or offers may be submitted at the National Treasury at the Finance Building in Koror or the Executive Building in Ngorolmut, Malagao. For more information regarding this notice, please contact BHR by calling 680-767-2415 or 680-767-1126 or emailing hr@palaugov.org. Bureau of Human Resources Public Notice. The public is hereby informed that the Bureau of Human Resources, BHR, of the Government of Palau will be soliciting and accepting sealed bids or proposals from interested businesses, qualified individuals, agencies, or institutions to provide the Division of Behavioral Health with an all-inclusive training venue for the program's use. This will be a competitively negotiated contract. The services requested will be funded by the SAM, HSA, HRSA, and CDC federal grant. The specifications, along with the evaluation criteria and all other requirements, are being prepared and shall be made available on June 11, 2025. The solicitation and bidding periods shall continue for more than 30 days or for a minimum of 15 days as determined by the procurement officer. The specifications will also be made available on Palau Gov's website, www.palaugov.pw/RFP-BIDS/. Interested vendors may obtain copies of specifications by contacting the Bureau of Human Resources. Request for proposal number PCS-2025-37. Public notice May 27, 2025 through June 10, 2025. Bidding period will be from June 11, 2025 through July 10, 2025. Bid opening will be on July 11, 2025. Proposals or offers may be submitted at the National Treasury at the Finance Building in Koror or the Executive Building in Ngorolmut, Malagao. For more information regarding this notice, please contact BHR by calling 680-767-2415 or 680-767-1126 or emailing hr@palaugov.org. Subdel girela qodlela dil subsiski ku kori de pngiraingas malwashet yagdebel subda elol tobder ngialo el jackson iraingas mangalil Alex iraingas irbai olsing ikar pingalangu las Godwin Ito legislator umdi pridep ma Marino Gabriel ma Allen Suzuki el girela qodlela dil subsis ki ku kori de pngiraingas semnos me rablura guam seratru melol mulgubsingil onge milbuirel arra la motorkok la abadangel ngalmas el merbelara trui matal gabsingil ongelol mulbuirer arrak akamildi lam la motorkok moringira trui meimil gabsingil ongelol mulbuirer arrak el di moringira Santos Borja Funeral Home el mosuel beto del mora blura blilio moto abtasikang el momadak malwasaki msubdra rokul admam rabapelta oror mayulta urkire la khodel ngalmas el mongira klo amang tego maga subde di moto gururi le
mamsulang ya Dios lo mangedrogoy sign lo Jackson iraingas subdra kodal tia subdra kodal lo tobdringar kamsik edirekl madray belao el surang al whips senior mangi kleb Alphonse kumangay adagoroy teruo nobuo mas pesung masao bedor Maimrur Ignacio Rungulbay onge tiu Samson Sogao Ngiroy Toluk Mike Rungul Matakriu Salvador Mota Ma Adara Butelbay El Frank Madsol Ma Ngiray Tao Henry Yuri Ma Adara Club del Mitsuo Sukiyama El Moraro Kuilet Mam Ma Akim Gaudang El Ad El Mukmung Atar Kidra Ha Evirray Belau Edirekl Evirra Club de El Shimane Sukiyama Amnos me sera tru matal gab singil ongay milpuy del arrak mapatangela angara morgam la motor ko klamadilel el morngir ongay walurior el ngialum etiul gab singil ongay milpuy del arrak ra funeral home ra etiu clock ratutau el mosuelb etog del morabara mga lang rangar along e mga maldila moraketa ratlial sils ma kibsubdara adamam ra aikal bekl blu luasem gas subdar tel albula ma ole tirgal drupak rogu yam besudra arangal geladil mai haruo ertial sarela ha ebira ai pelawd simane sukiyama idirek mesudra arangal gela omelau era abangiar omelau lo seme musudra arbebir gumiu marangal ke memda alim eritar albul ya kukngar long ya kim sudra adad marangal ka era ablar ay belau eritar albul lo seme memda alim atogo beses pedam amoram asra aklub da el orur rungul agi direkl musudra rangal gela pateol ol era tuti ma abel tau obotang ma arangal gela magdong Salvador lo seme memda kaing seur tel albul Direkl spadala iram tawi warang ulit inglor sway ma Julia Kazuyuki waseme metakaing ser telalbul a ol tirgaruba harogui a direkl musudra nalkela angira sway era alusi matsutaro waseme musudra bekl ademe metakaing seu te direkl spadala rangalkela armogot ngira sway ma makinli singeo e direkl spadala rupina yuri saburo wasemo sudra bebirkau eme musukuma metal albul direk spadala ngela Yamamoto a sokau harumi sokau imetengela ma teori sakau ma teori sokau aidong el mukmong memeda kaingeseu eritel albul direk musudra ira asapres prani Salvador ma olablu mi wata alid adong ma kegrel olablu sikong alid adong marangela Atabui wasemo sudra ada marangalka e tel albule me betagaing seu ngarata kim sudra Andrew Shiro e olnitrgau marangal gemel wasem tesatial lulubong al sunguni gal target agi direk me sudra Hermas ma olera ar ngul yang iwala kim sudra ailangei rueram inasyo wasemo sudra adad emem de satyang at alim tel albul amalgeo kya kim subdram asra tirai lorang Antonio waseme kau marangal gem mada alim et gaing seu direk spadala Juana rungulbai ma asaru reong Teodor rungulbai wasem kasusub del beklad marangal tel albul ya ilak spadam hamora osya ngama sek mukma kam itut madibo modngei el merangal gem melnga sugma tel albul agi direk sudra wasli sa targong kosagsi Alfonso Pintorio tereng el Helena bulgul ma Antonia Obak asem kasusubza medesakal target el dibusera dronglet yang esare kim sudra kaswal Florencio Adelbay Cabenor Dwayne Hideo Natalie Adelbay Meltel Evelyn Marcel ma Senator Cecilil Eldebel Krista Eldebel ma Adamiana Irat Aboit wasem kasusub dem dakaing seu yakuk ngert mau yakim subder kaul tau Albert Ngirmagur Sabet Ngirmagur
Helen Girmagul, Johanna Mariang, ma Miriam Kwal. Ngaram namu yang spadala ay adara eduk Wilson Ongos, Pascual Ongos, Wilma Ongos, ma Richie Ongos, losem kasusutulo at mem de satyal elbul. Yang at pangakim sudar kaul ekildil evacuota, erabla raing lain mok mkasusud maratad ma arogul adara ing lain mem de kaing seurtel elbul. Ya ilak subda alol to deringi ay merur Ignacio ulpai el mora rupeang hiromi na peyama el mok mem de kaing seurtel elbul. Ore togo bes subda mora amamang bilung Gloria Sali ma aibdul luasemo sudar atat marangal kemi musugma mertel elbul. Aki olngit e olturgra hermana ngirasoi ma modesta ngirasoi iraseme erengergiu rogui ma kimari me kim kaing seurtel elbul. Kidirek kumsudar adirai kalau Lali Kibons, Victor Kumangai, Wilma Kumangai, ma Gloria Kumangai, luasem kasusu de mem de kaing seu ertel elbul. Agi direktor turgargau edis Smith Susana Matsuoka melme erengergem me kim alim. Agi direktor musudara Aji Mai irasoi rulugda ma Kumangai Mai ma Ablau Oitrong luasem kasusu de rogui mem de kaing seu. Napla oitrong lo sem kasusu temer rogui. Togo betses pedam mora a odrai tosye kildermens ma aki kosukiyama ma evir rabang el Teodosia Miguel ma Kyoko tengeluk lo sem kasusu emem da alim direk togo betses subd amora Mariatani Pedro ma Alice Tablual el kasusu de longal ke mem da ngosukuma metel albul. Togo betses pedam amora harubas Gabriel Adelpai imol turgurgau melme herangalaga miki mali metel albul ses togo betses pedelang kleb Alfonso Kumangai am subdra angira moai Adelino Marcela Santos pasemo subdra ngalaga memosugumam metel albul direct togo betses pedek amora oliko del boy baye ma petki Antonia Newton el wase mosubra pebirgau marangal game mosuguma metel albul ya brilio ya ki msubda rgaul jo ngertu nobuo ma bingalang o las Gabriel Ride Husimi nobuo ma Jay nobuo ma gaul mayumi mlig me moitita adsingmiu yesola me da ali me da gaing sertel albul togo betzel spedela adergroi el teru nobuo amora akabli ra au el giukla rangar giuk matulungal gara akol bas el mokma mosudar bekel adam emem mosuguma betel albul en klemtela asubda ul ma ngarnya ad mamam no odiahal madungang clear agi mal ayamare olungit luaseme medesat al sunguni gal targit el moadi busra adlonglet madarubak dios ro makal tangatrgit rogui egi mongil ergami telsil sra agamaldil el nia ongewaludor el luimetiul gobsingil onge melbuir el arraq al dimorngira bara amangalang rapelurang along mal masaul الموت سارة سوبدرا أو سيسيو القضال مالواسيتيا أو سيسيو سوبدرا مديلو التوبدرنيا أرقم سيك إما دراي بلاو السوران البويب سينيور ما يمرور إغناسيو رمولباي نيكليب ألفونس كومانغاي أدرغروي تيرو نوبو ما أسبسونغر المساو بدور ما يادرا أبوتل باي الفرانك ماتسول ما يادرا إدو كلول ويلسون أونغوس ما نيرام سيوال أوبراين غمايس المورا أدمام المحكمون أبي راي بلاو سيماني سوكياما أمنوسم إرسيرا ترو إما تالك بسنجل أونغي ملبوير الأراق نيام نساندل سيلس ملويسيا أغمل دليلم لا متركوك المورنغير أونغي والوريور اللو إما إتيول بسنجل أونغي ملبوير الأراق أودانيلن قال مأسا متوبدرا أبي دكلوغ ماتدوب راتو تاو el motua barablil el ngar oreo del tashigang eto den momonga meldira Palau Funeral Home en chapel el ngar plura el mosuelva e morabara amongalang rangar along e mo uraket ratelial sils magu ngar along en spadala mira sabres brownie Salvador lo se mosubdral ngalkela atabui he memda kainga sertel albul atogo bets subda mora adirai me o rurungul mokmong agi olngit ma almerang game era ngirau rekada el microngul Mary Pauso ma Nancy Camacho lo aseme mosugumam ertel albul direct spada la dira matabi luarang ulit ma ngira club del mutsuo Sukiyama ma Inglorious Way ma Julia Kachiyuki lo aseme mtakaing sertel albul ya oleng spada la rangalgelar mo tengira soy ma
at kriu Salvador mokta ma Helen ramokta marangalgela aultegal singeo ramekinli singeo ma angri bongla Andres ma arangalgel era Dr. Silvia Wali marangalgela asayangala da Ismail metengala ma ongetiu Samson Sokau ma Ajani Sokau ma arangalgela Yuri Iderbe era ngira itao Henry Yuri Maribil ra aitak tubersai saburo marbe birgmiu marangala sikyang ra tini sikyang lo semo subdara birgawe memeda kaingeseu eritel elbul marangala ngirasoe ra a ebir raidis lusi machutaro lo marbe birgaw lo sememe kaingeseu tel elbul ya kukilimang spadala Andrew Siro ma ahermas rungul lo sememe arangalgiu kingaingeseu tel elbul ya kukiwaleng spadala Jose Inacio ma asalui Inacio ma ailengei rueram Inacio lo asem kasusu de meme tagaing ser tel elbul ya kuk melgayo padalas arureong Theodor rungulbai ma dirai lolang nina Antonio ma atara ol rungulbai Oliver ma asairong rungulbai napeama Ariel rungulbai Veronica Antonio Arsenia Irei Joyce Antonio Berengei Antonio Cliu Antonio Tony Antonio Osha Ngamaes Dr. Deborah Ngamaes Maria Ngamaes Clinton Ngamaes Juana Rungulbai Destin Penland Bibergay Rungulbai Lucas Isal Basilisa Targong Kosgasi Alfonsa Pintorio Tereng Alel Helena Rebelgul ma Antonina Obak Rasem Kasusubada Ememedagaing Seu Irtel Elbul Yakuk Esareng Spadala Akaswal Florencio Adelbai Governor Dwayne Hideo Adelbai ma Natalie Adelbai Meltel Nirataboet ma Dominina Nirataboet Rasem Kasusubada Ememeda Limedagaing Seu Irtel Elbul Esolang Yakuk Oreor Diraigalau Lali Kibons ma a Victor Kumangay Wilma Kumangay Gloria Kumangay Jim Mai Haji Mai Irasoy Rulugut Kumangay Mai Balao Oitrong ma Ilong Mais Wasem Kasusude Memdakaing Seo Tel Elbul Yamun Sentokopet Suda Mora Odra El Toshie Gildermen Akiko Sukiyama Evirapang Theodosia Miguel Makyoko Tengeluk Wasem Kasusude Esola Elbetklade Memda Alimedakaing Seo Tel Elbul Yakok Karulungu Yang Spadala Pascual Ongos Wilma Ongos ma Irei Ongos lo se mosubdra argalka memedakaing Seo Tel Elbul ngatpang ang spadala rubeang hiromi na beama ma adirangelde el korang hangirbulku esola yatokopet spedela maderbela el surang alwip senior amorab eklidil eva kyota ma akaswa bishop margalgela amolau ueda o niro ma arbebiringi losem kaspusu de beklat memedakaing Seo Tel Elbul ngatmau spadala tao Albert Ngirmagur ma Sabet Ngirmagur Helen Ngirmagur ma Amidiam Ngirmagur asem kasusu de memedakaing Seo Tel Elbul yabilio akim subdra jo ngortu nowo losem subdra aru lem memedakaing Seo yang aur tokopes spedela adirai lolang Nina Antonio ma Imrur Ignacio Rungulbai am subdra Adirai Derbeil Fermina Simon ngiraingas ma Pyong ngirutang ma Teleket Mario Kuliber basem kasu de rogui esola memedakaing Seo Tel Elbul klemotela subda ul mal ngarngiar atmam lo tiakal medungang clear mosubes sememedesangkal target el moati busrat longolet etakaing Seo Tel Elbul Sain Imrur Ignacio Rungulbai Adagoroi Teru Nobuo mangi kleb Alphonse Kumangay nutel teatara subdro sisiul godal metia asub drachmal dilela abidrai belau simane krugiyama el tawderngiya asngabau el mura aradmam ngaray galbek belul mokmong akmal dil rengal asam la motrokok morngira ongewalurior el ngia lui metiul gopsingil ongay melbuirel arrak engal asa di momgomel dira funeral home el mo oswelpa emodakrangal long ma oreore ay lek spadam ma mora ay bedul labu litler ma apilu Gloria Sali direkl mesubdra na odal at satski Florencio ya oreore ay lek spadam amora ay bedul ma apilu Gloria Sali agi direkl mesubdra odal at satski
Florencio, mle Paulina Toy, madili Kleb Anne-Marie Solang, o Linda Adachi, Tura Angamaat, Lasinta Nakata, Marbebirgau, Marahel Uerbelau, Claret Trulugd, Kalbid Ikeda, Iris Florentina Nakata, Ma Arbebirgau, Eileen Solang, Ma Arbebirgau, Romana Rudim, Margaret Swalablai, Lori Nobuo, Dirangabat Gina Ilap, Desi Nobuo, Lalo Solang, Teruo Nobuo, Francis Mayar, Hirusuklu, Ted Ikeda, Maskasu Abraham Hiruyos, Exley Mayar, Madrang R. Kirino Nagata, Michael Hiruyos, Ditch Rangel, Erwin Rangel, Cliff Solablay, Steven Solang, Nixon Solang, Matidik Solang, Direk Masudra Rangal Karangurungwik Rangamit, Era Ebil Yungol Ulay Otobda, Ma Abbas Paul Ueki, Luase Mosudra, Aradada Marangalka, Heme Musugama Tel Albul. Togo Bets Long Mam, Hamora, Aradamam Ra, Atirungal Bunt, a Frida Ira Albaid, Old Turgau, Malme Engalgem, Era Iki Ira Albaid, Ma Arbebiringi Mikim Ali, Mikim Gain Ser Tel Albul, Yailax Padama, Mora Olikong, Ergaswao, El Senator Stevenson Quartey, Ma Odel Ad. Fidela model was Mosubra Arangalgara, Angarmelong, Maimed Ali Medgang Ser Tel Albul. Cookniwala Kim Subdrangira by Gregorio Adarong, Ma Odel Atra Ibai, El Mora Mira, Mo Subdra Arangalgara, Ibai, Maimed Musuma Tel Albul, Malgeo Kakim Subdra. Raklay Rafael Baong Irmang, Ma Ebi Raklay, Mitsko Walter, Mo Subdra Arangalga, Era Udas Solay Musuma Betel Albul, Yairaya Kim Subdra Arangalgela Atabelong Olgoril, Era of other Bosauer, El Kalaul by Olgoril, Ma Arbebirgau the Musuma Betel Albul, Plilio Tukobetsis Pedam, Mora Obahara, Madel Mamura. Abalang ulang swong lo semo subdra bebirgamiu da musukuma metel albul direct mo subdra aitere ma obirir julita blibe ma aban mesum Susana Yobe ma aida shar Iad Niramket, Ma Soleil Martina Uergamur, Aulesia Alfonso, Dil Ma Abraham Solang, Rebecca Niruyos, Sinia Miyuki, Tori Solang, Ma Anet Uergamur, Iad Kemuts Rakabel, Ma Pingalang Uelas, Joe Nobuo, Herbert Tridep, Mika Nobuo, Timothy Rul, Ongetiu Kurek Langsang, Ma Amarka Solang. Ngayaw ra Kim Subdra Kablira Ora Kiplay, Era Uerbalau Lorenzo Edward, Ma Adil Balau. Malklo Atret, Mitirgel Ladamam Gukmo, Diaksabrir El May, Adi Bodogalat Kukulo Yakang Lungu, Mada Kompmal Mesulang Arubakil Dios, Lomongeta Lomakaltang Atergita Rogui, Saan Ngir Ongor Adroteo Nakata, Ma Olikongra Angirir Sel. Dominic Sangabao. Il mutul tia tara subdra osisiul godal malwaise tia asubdra godal el loltov dringi angira kitel chongira mur ma manglil yamamoto mtod ma afen mtod ma achibasang ri el mokmang atar kidra ebirai belau simane sukuyama rangar along edirekl ebira Aklubda ra angiril rangar along amnos me ma kamaldilelam la motrok morngira le metiu kapsingil ongay malbuir el arrak liya ongay walodor malwaseng motob dramor hersel tutaw el mora blil ngara oreor ra emtak isolae engar se tob den mo o mga maldir a funeral home el mo shel matedo tob del mora habaira amang lang rabalurong along el talsikang tob del mor olgul ma akim subdra arangal gelam le mangalil toda era angal gelat mang marangal gelat mat mem toda marangal gela ahiteo toda marangal gela ngiratagaw toda marangal gela akiko toda marangal gela nobu ko ri toda direkl spadala arangal gela amarta ngiramur marangal gel motrangal el meim tagaing ser tial mong mungulbong ang sungul ngal target ra ebirai belau el simane sukiyama
edi botakasyo sigurset silsila kamaldil matakoman sulang sain irakidel jong iramur الموت التياتر سوبدرا أسيسيول كمالدي الملوى استيتيا سوبدرا خدال للطاب درنية أو بقرا ميونز الجاك نيرنسان ما أدر غروي التيرو نوبو ما أنغسكسوك الجي أوكادا المسوبدرا الأدمام الباب الداب ما يولداب ما أوريور المقمون التاركيدرا أبيل رايبلاو أبيل رقلوب السيماني سوكياما أملوس ما إرسرا تروي ما تلقب سنيل أغيم البوير الأراق ما بدنجل أغرامورك يسولا يقبل دي لام لامتركوك المورنيرة لويم أتيول كبسنجل أغيم البوير الأراق النيا أغوالو رور الدين مورنيا يقبل دي را فيونيرال هوم را أتيو كلوغرا توتاو المو أسوال بتوب المورا هابايرا أمغلان رانغر ألون أمغمل دي المورا كيدرا أت إي تاسيلز مالواسياكي أولنيت را روكوي الأدمام را بابل داب ما يولداب الواسي ميم ما دقاليم يدقاين السير الجير التال البول مان أيان لكن مسوب دركاول أوباق روسون ما ودل آتل الهارومي إنهاو ما ولون أون أنطونيو دادم كاس سوب إمي مدا أليم إذا كاين سيو يا كوك أول يا كاول كلو الأولابلو الجيمس ميبواتا إليدون ما أنيرا سبريس البراوني سالبادور كاس سوب إمي مدا أليم إذا kainga seu. Direkal masubdra korang mers, mas mers, wase mem da kainga seu. Ki masubdra kaul Maria Teruzil wase mem muasugamam. Ya ngiwal, ya ki masubdra koreti masayos, ma masasing arurang, wase mo subdra arata da marangalga mem da alim da kainga seu. Direkal spedam mora Mario Katosang, Senator Salvador Talams, ma arbebir gamil wase mem da alim da kainga seu tial albul. Direkal masubdra tulungar garatel matang, masubdra kaul deleget ngira abib elender ngira bakti, ma ngira ibu Paul Raklay, ma aidoro daur el Absalom ngiraklang wase mo subdara ngalga me med ali med kainga seu idirek subdara ngalga la angirai bai ra domini nama Adalpador el Bernard mangira Marcosel domini bai wase me med ali med kainga seu ya kuk malgayo ka kim subdar kaul ngirat mil ol el Denis ito ma adirut ali wase mo subdara ngalga ratok me med ali med kainga seu tel albul ya ira kim subdar kaul risong Denis ngiradiang rugul ma Suzy Haruzi ngirasoy ma Susan Haruzi Merrill moltura adalmiu es rayosko me da kaing seuri telelbul ang esaragi direct subdra kaul Piccola Haruzi iraget Haruzi ma Asali Haruzi wase moltura adalmiu ra Anita esola me da kaing seuri telelbul Aurora kim subdra asarita albino ma angi klep angirata nikngwal luasem kasu subdro at marangal ke meimeda ali med kaing seuri tial albul direk subdra arangal ke lamle ebilung era miuns el Rosania Koichi era adilko kok rufina atatingal luasem kasu subdo kau marbe birgau esola meima kaing seur tel albul idirek mesubdra amakoto ngiraket ma Francis James Obak ma Psis Masaharu ma Alinda Masaharu Sherwin Masaharu Lilian Masaharu ma Demeter Masaharu metud mesubdra Elvigina Chuneo ma arangalgem marbebirkau Ingrid King Ridep ma arangalgem Jane Tewitt Sabet Bears ma arangalgem Dorinda Erdor, Hazel Erdor, were young hands thereby, ma Delilah Francisco, Miguel Francisco, Lavi Alfonso, Twila thereby, Tony thereby, ma Arbebir Ragamiu, Natalie Mallory, Matsuoka, Lisa Matsuoka, Jack, Ola Edmund, ma Arbebirgau, Lynette Irul, agidirek mesubdargaul obirir Julita Blibey, ma Kiru Martin, itol wasem da alimet kaing seu. Idirek mesubdargaul Mother Alila Leori Hiramoy, Solomon King, Gaylord Erdor, Stais Erdor, Heimin Erdor, Jesse Hiraboy, Ling
Inabo, Matlab, Poland, Masaharu, Kenneth Smau, Hussein Derbai, Kirk Derbai, Thailand Derbai, Hanport Hank, Dudley Derbai, Trump Onger Derbai, Harlan Derbai, Kenny Mears, Jack Okada, Al Pacino Okada, Marangalgel Adergaroy Ateruo, Eralomisang, Mosudra Bepirgau, Iraki del Joe Iramur, Taski Iramur, Kent Iramur, Geoffrey Ratu, Marbebirgamiu. Direct hospital mamora Harangalgela Adirangas Meseral, Gabriel ra Amarino Gabriel, Mkaspusulo at the Memeda Limedagaing Seu, Idirect Mesudra Gamiul Ngalgela, Miss Itpic, Hera Eldicus Donatus, Miss Richard, Miss Direct Senior Miss Flavin Miss Evelyn Miss Judy Matthew Marnalgiu lo say Memeda Kaing Sertel Albul, Belilio Akim Subdra Mongotrui Dolores Kabkol, Hujimi Nopuo, Ma Akayoko Hirul, Yosko Ngiraket, Norita Edberg, Georgia Opowohol, Ngiraket, Ma Ngirur Jani, Eileen Moto Quintol, Janice Ngiraket, Edward Kins Gang Itz, Candy Gang Itz, Uerkamur, Kenny Gang Itz, Matsutaro, Ma Narit Rabong, Leilani Kokoi Ngiraket Rabong, Didi Blunt Reed, Didi El Gang Itz, Brenda Okada, Vernie Ngiraket, Chastity Ngiraket, Blunt Arurang Hens, Italat Eriko Maliang, Etelel Siangaldeb, Harlan Nicholas, Sherry Nicholas, Larry Frano, Direct Mesu Gaul, Diraki del Martang Ramur, Isamu Amano, Yamamoto Mto, Tulbasem Kasusu de Loat, Ememda Limetgaing Seu, Eritel Elbul, Direct Mesu Rajo, Ngertu Nobuo, Madan Haruzi, Luis, Ngiraket, Ma Argis Aichi, Norval Jose, Louis Ngiraket, Jeffrey Tele, Jason Puskel, Ngiraket, Ma James Okada, Idishar Lester, Ngiramget Mega Nobuo, Alduk Kwazalin, Winnie Arurang, Smau Augustine Meseral, Joe Okada, Columbus Kwazalin, Morgan Matsuoka, Casino Robot Marudam, Kalingo Kangich, Mark Randy Irabiol, Opkal Mamaira, Agidirek Mesudar Kaul, U Elbil Monica Ichiro, Wase Mosudar Bebirka Memda, Mosubam Tel Elbul, Direk Mesudar Arngalgela, Antonia Wenti, Emery Wenti, Ma Asadako Smau, Wase Mosudar Bebirka Miu, Memda Kaing Ser Tel Elbul. Dirgel the Mammo de Almadungan clear. Al diabol mokitar miu ya ki melat ke madangel mokmo ombreng seng diamo gor lot kmamer tel albul madaru bakl dios lol mol mokal tangater gider rogui e ko man mesulang sign obahara miun sel jak nirnasang ma abilung masia okada Subdra Godalda. Tia Subdra Godal ul top dengan ngina tengadik Wilbert ngina kamrang, ngina mengati elbul sadang, ibdurale Robert Tuti, ongewid Roman Idip, ma obakarai wong al bai sadang, el mora rogul de mam rangamel dile la Bonifacio, ba ningira iwet, el mlosme er serakot el kapsingil el albuila, el mlamotrok la gamel dile el morngir ogdel kapsingil el albuila, el Maydori 2025. El dimamamel dira Palauan Funeral Home and Chapel, el mosuel betop del morngart maul tal sigang emurage. Malvaise kim subde el ngitangis solo rebir mam, admam ma klabli lam el blduk lang klirio mo may mdraing sew da alimertial bula mang ayang lagem subdra oba krusong terwotchogay mawadal at harumitchogay mo subdra ad marngal ge may mdraing sew o sisul subdra dire kan mar esperaqdung edwin chogay mo subdra ngal ge may mda alimertial bula mang along agem subdra ngira regal chakrangul madiray may o erurungul mo subdra bibir ngami mar ad marngal ge may mdraing sew adal bar olbed me ebir olbed mo subdra ngal ge mar ad e may mda alimertial bula yadra klub de el yaqwal ma ansi sumang mo subdra ad marngal ge may mda alim ebir alay maria ru mo subdra bebir qaw may mdraing sew tial bula ngal gelam ner dal song tadawong hotel rabrihinia masubda huing ewatla matchusita dawo mkas pusubdlo ade may mdraing sew gidre kan subdra qawl basilia skiwo may mdraing sew ngara da gim subdra ngal gelam ne dal bil di rabang sadang rangiram qati elbul sadang masubdra ngal mar bebir ngmiu may mdraing sew ikrigedra serious tobias kuad matasya kuad masubdra bebir ngmiu mar ngal giu may mdalim mdraing sew tial bula ngal gela yo sieploy mar ngal gela syangal de brdor mkas
pusub lo adi may nakaing sew. Rangal gila may idib, dire kalkmalol ngit rakabrina idib, malmer ngal game mal ngasukuma mertial kamaldila. Yak mal tukobat sispedek ngal nginat ngadik Wilbert ngina kamrang, amara odalbi liblay mauroys, lol ngit rakaw marangal game may nakaing sew. Rangal gila amli kriget rasir sil yuri therbay, agil tru rakaw di rasir kliw yuri, marangal game raong eim Henry yuri marufina yuri saburo. Gas pusub lo ad marbebi kami marangal giu may dali mertial bula. Rangal gila ngida sway ra Lucy and Matsutaro, mosub ra ad marangal game may nakaing sew. Madire ka rangal gila armokot ngina sway raong elol Salvador mokot, marangal gila uldegal singeora makinli singewom, gas pusub lo ad may dalim. Yailiak laspedek ngakal ngirat ngadik Wilbert ngina kamrang, amora ngina esebres Brownie Salvador, mosub ra ad marangal game may dalim nakaing sew. Rangal gila mle esebera ibadaang mangloy tablang, rardar itrir yutaka mangloy, maibira merong stomina ruo, mosub ra bibir kami marangal game may nakaing sew. Irairung Isak Swaladao, maibirairung Elizabeth Wasisang kopkol, mosub ra bibir kami marada de may nakaing sew. Rangal gila di lilong orak rahusie orak mosub ra ad marangal game may nakaing sew. Agitire kam sub ra klulubak Mark Rubas mawel fuana baulong, mosub ra ad marangal game may dalim mertial bula. At magim sub ra rangal gila ngiraiwet ra arangas lusyong ngiraiwet, ngas pusub ra ad marangal giu may nakaing sew mertial bula. Ramlungoy gim sub ra ngirutali emiwomat, mosub ra ad marangal game may dalim mertial bula. Imiliga gim sub ra ngulbay galistus ngirturong, madir ngulbay sariang matka, mosub ra ad marangal game may dalim nakaing sew mertial bula. Ayra gim sub ra rangal gila Losi en Nakamura, Rachini en Teryong, mosub ra bibir ngaw may dalim nakaing sew mertial bula. Orio ra gim sub ra Naomi ngira kamrang, mega marangal game dalim mertial bula. Rangal gila rameldil tuti ra deskim tuti ma iris tuti, gas pusub lo ad marangal game may dalim nakaing sew mertial bula. Edwin tuti ma oteot tuti, gas pusub lo ad may dalim nakaing sew mertial bula. Mina en ri marangal game may nakaing sew. Akil turur kal piong kumarangal game ra Marvin ma Michelle ngirutang, malmel ngas kumamertial bula. Ong truy as Timothy Singero marbibiringi, may dalim nakaing sew mertial bula. Rangal gila oiteng ngirutang may nakaing sew. Rangal gila sigitong baltaw agim subra gitang, dilob choice mangina sway baltaw, ngas pusubra ate may nakaing sew. Rangal gila ron mi o it turdulaw ra ola arrolul ka, mosubra rangal gila tres turdulaw li may dalim nakaing sew. Rangal gila kabor o it padal ra wilher mamarra o padal marangal gila at malew marangal giw e may nakaing sew. Ngayaw ragim subra erbalaw Lorenzo Edward madil balaw mosubra adat marangal gi may nakaing sew. Makluaser mabato kam asang matrigil mo diang at sa peril may dito kalat karang lunguwa kop malm sulang erubakal Dios lumukal tangat tergiderokoy. Say na ngidat ngadik Wilbert ngira kamrang. Subra kamaldin maaldado ulol top nga biyo may obakarairur magikarel arurang sa kangir obay ilmorarbek kaladril mo abonifasyon ngiraiwet ngalingan am utedil mangiraiwet am los mer sira May 1 2025 lamotro kamaldin morngir Friday May 2025 rapala funeral home and chapel nga ngat kibrairay. Tobra Mora 6:30 AM Mora Sacred Heart Church, el bogor del Talsigang, Mora Pala Funeral Home and Chapel nga rangatkip, mga maldin mo 12, tob del Mora ngartmaul mo ultabra bliri el Talsigang Mora olgulla. Hindi mo kamaldin mo mga del blals maaldadu diang alung mga liok magim subra bekla admam gas pasuda may dalim nakaing sirti albula. Ngar along agim subra ngirabalaw sambal mo subra ada may dalim nakaing sirti albula. Ngarara agim subra ngiram kati el bulsadang maodalbi liblay ngirawlaw marangal gila mangrang maayat mo subra ada marangal ge may dalim nakaing sirti albula. Agyol tururaw dil garay dil boy yanangi malmerangal gem na Jefferson matul marbibiringi ngim sirti albula. Idire kalm subra kaul ngiraroy Francis Biol ngitraw mo subra atadararoy se may nakaing sirti albula. Ngiwala kim subra sa arkabur denis mat rangal gila masay chi titrengel marangal gila ngirur ngiram katim mo subra atad marangal ge may dalim nakaing sirti albula. Art magim subra rangal gila adar roy langay rangal gila ngir okbay ubday rangal gila uduy de malasoy rangal gila ngiray galaw triong rangal gila Moses masbu rangal gila mutedil ngiray wet rangal gila de oreng masbu rangal gila diray may kumangay rangal gila ngilas masbu rangal gila taway trus matina esabay ngas pusubdal bekla may nakaing sirti albula. Ngaram lungoy ang akalbew at may ubakarayro ram subdar kaul ngiraklang chance kabong mo subdar at may nakaing sirti albula. Idire kalm subdar kaul ngirutali emiwomat speaker Noel ngiratmap marangal gila ongidobla mo subdar at marangal gila may nakaing sirti albula. Oriore ang akalbew at may ubakarayro ram subdar Senator Hokons Paules mo subdar bibirkaw rangal gila dal ngali taryong rangal gila tol ngaloy Augustin rangal gila Ebil taryong tadaw matul marangal gila Machen Albert ngas pusubdar bekla at may dalim nakaing sirti albula. Pililiwagim subdar edala Roman Ridep maobadar at miu mo subdar at marangal ge may dalim nakaing sirti albula. Ulubang lagi tokbet sem subdar ngit trigel at mam lo de altung clear rasubad malakabol mkitarang miu ngas pusubad mo tangal may dalim nakaing sirti alkamaldila maaldadu ramonifasyon inaiwet. Asil sira kamaldin maaldadu amay dori 2025 lomor etu klokol mo swel bra Palauan Funeral Home and Chapel
Ito del murabliri ngat maul tal sigang emorol gul. Edri gat mal to aser mal sang tigel adamam lo dial sibil mei di danglat kanang lunguwa. Kop mal msulang sain arurang sakay ngirokbay. Sub the rakamaldil el dadu raboni fasyo boni ginaiwet lo top dernya arangas lusyo ginaiwet ebage utat ngira mangyor mamirair mersir marui. Morarbek kal tulungal makablil el mo gaw kablil ngi makablil raiwet el mo aboni fasyo boni ginaiwet el ngalgela Ignacio ginaiwet amlos mer seladur stel May 1 2025. Akamaldile la motorga klal morngir Friday May 2025 la Santos Borja Funeral Home ngangat kibrairai. Omur etu klora tutal mo itasil se top del morablar meltal el ngangat mal tal sigang emuragid. Ndi kangalyok ma alung magradimok kaltmok gile la kamaldil ma aldadu. Malwaisay kim subra rebekal adamam abem nga sugma mertial albula. Ngart magim subra adar arbadura tablak ma arbadura ragid ma subra ru liu marangal giu may mngangisew. Agidre ngam subra ad marangal qarayuet magim subra ngam rangalgel Ignacio ngirayuet rangalgel Pedro Terreu rangalgel Masao Miosawa rangalgel amli arangas albuik buk ringang makas pesub kami marangal giu emem ngangisew eda ali mertial ulbong sungul targid raboni fasyo boni ngirayuet. Keklagim subra garut arai holt ngiratyo ma kabasang eteityo mo subra ad marangal gemem ngangisew. Esare osisul subra gim subra gol tui the Simon Marui Junior dil tui the adora ngiramolaw maligra vital belu Justina Marui mo subra ad marangal gemem dalim ngangisew tial bula. Oriora gim subra rubas a Gabriel Adalbay mao obra hel besrak mo subra ad marangal gemem dalim ngangisew. Idre kam subra talob ad Yunis R Oilo marunguru El Herman Omelaw mo subra bebir kami may masuk mamertial bula. Abalilio gim subra baklo Peter Napoleon mangir ngatpak nambert Napoleon dil pak kay gobedor mo subra bekl ad marangal gemem dalim ngangisew. Agidre kam subra el magdiu Susumu Mori mau el bil Monica Ichiro mo subra bekl ad raidor wo emem ngangisew. Angayaw ragim subra gal dir madaliang Katarina Melwat marangal kay Veronica Jesus mafana ilap mo subra ad marangal gemem ngangisew. Ayliak kalspadek nga kalarangas lusyo ngiraiwet mamerir at wow on moradang raiterir yutaka mangloy maebira mirong stomi naruo mo subra ad emem ngasukma mertial bula. Klam ngatela subda ulm tirgel no diang tung clear di kabal makitarang rir emo tangang almem ngangisew tial ulbong al sungul ngal targid raboni fasyo boni ngiraiwet. Kopmal masulang ye Dios lolmol melo makal tanga targid roguy. Say na arangas lusyo ngiraiwet. Tia togobet sespadela arangas lusyo ngiraiwet maodara Florencia ngiraiwet al masubra adal belu Agustin masubelu maobadra ulyom margar Ichiro masubra adal marangal gemem ngosukma mertial bula. Tia subdra kamaldili el adura boni fasyo boni ngiraiwet el ngalgela mo utedil yu ngiraiwet ma Ignacio ngiraiwet lol top dringar albang chewas wasisang mangirairung isak soladaw edri ngir ongor ma ebirairung Elizabeth wasisang at mga ngalgede targid raboni fasyo boni ngiraiwet tamla mosmer emla motorokol akamaldili el morngira pala mortuary funeral home and chapel ngarblu rairai tel kamaldili el adura boni fasyo ngiraiwet tamamura 10 am Ratutaw iaytar aswel biabangil ang altargida momaral morablurong at Mau State el moklora meltalt rablurong at Mau State el talsikang emuragid. Malwaiser albang mangirairung maebid rairung am subrarbek ngal rakabli rairay mairung malmay makaing sirtial albulet ng sutri arbebirigid el ngalgelam utedil yu ngiraiwet. Betrigagid el bebir ng mama spadar tial albula. Rangalgela uel marangalgir albang uel o ngalibang uel riu marep nglod uel mam utedil ngiraiwet. Rangalgela waisang marangalgir bakataw wasisang marusiang diang alamat ingay wasisang Robert wasisang sa adui tangadik Masako wasisang Carol Yoneda Pasilisa wasisang Ebirairung Elizabeth wasisang Sadie Wilfor Machuas wasisang Rangalgila bitlaol marangalgir Idip bitlaol Ikrabay bitlaol ma Marcela Darong Rangalgila gibay marangalgir o subdreng gibay o sima gibay Basilio gibay ilabrang swaladaw nga siyar giulu dira urga macho ma Paulina gibay Rangalgila rulung marangalgir Husie o sa alboy mo subrangal marbek kalat emim nanging seortial silse Sain Chowas wasisang kopmal msulang yerubak kal Dios lolmol mlom kaltangat elo makrar gideroguy Tia subdra kamaldira Bonifacio boning inaiwet lultob dringat at pos meluat telay Miss Antonio Bells alid adong Pedro Mrep marata France telay magim subdeo ay sir adamam nga das padal yuk meol double po
At targid ra Bonifacio boning inaiwet, ang ngaligel Ignacio inaiwet, mam utadil inaiwet, am los mer mong lamotrokok lakamaldilel morning Friday, May 2025. Mabatangil la Bonifacio boning inaiwet, am otobra Palauan Funeral Home and Chapel, ra 6 story ra tutaw, emelmal tel mura Sacred Heart Church, ang orior, yabol mere kamisang, ang lamute, el gair en mera Palauan Funeral Home and Chapel, ang ngarangat kibrayray, mga maldid mo swel, beto del mura balurong atmal, moklora bal tal sigang, eto betukul mo madak rol gulla. Malbay segim subdar bekla damam mo meim da alim da kaing seur tial balsel ang kamaldilel ngal targid ra Bonifacio boning iraiwet mangrar da gim subdar ngal gelang lod marogul damam gidel tial bula ya ola gim subdar ta Crew Salvador Mota ya dra apsang Steven Ganay maodar Raybay Harrington Olebu malo subdar da mo meim da kaing seu yang kakla gim subdar da kabli dal mol mo meim da kaing seur tial bula gidre kam subdar ngal gelang irakal song mar ngal gela balailes gidel tial bula ang iwala gim subdar ngal gela titibaw paumert ngal gela rebels ngal gela riu ngal gela gertrud pukro agidre kam subdar ngal gela nguri kabar ngal gela obak ngal gela mis atliu mar ngal gela idong wasay amal gayo kagim subdar ngal gela ilalma mar ngal gela idu agidre kam subdar ngal gela kodep kinatrang ngal gela ngirungil mogolla ngal gela samdiu ngal gela Joseph Palau mar ngal gela erbanguel ang isa gim subdar ngal gela ubul ngal gela abul mau ngal gela ngelaw rangal gela swal ya masiro rangal gela marra marangal gela anang irgalaw idre kam subdar rangal gela milol rangal gela masubda rangal gela marui rangal gela pap oilo rangal gela idila samlong rangal gela ongali manguel rangal gela masyol ngirangayang rangal gela modrang rangal gela loy rangal gela ludong parangal gela asengan gila iwal ngula agidre kam subdar adwe ananias pultadaba mameliksis katkir raqablira yabugul gidel tial bula agidre kam subdar ngido irem sammasang maudrat hiroko hideo raqablir oirem amlo subdar adad gidel tial bula ayra gim subdar bekla tamam gidel tial bula agidre kam subdar ngal gila isik ngido albad marangal gila ngira mangloy agidre kam subdar ya ort koen lo subdar adad raqablir raqawil momim daqing sir tial bula angat magim subdar ngal gila mutadil gidel tial bula ngaram lengo agim subdra ang inay sibong lakis malsol mlo subdra adal gidel tial bula angat pang agim subdra ruulel marangal gila uldigas alaw dal gidel tial bula ay malig agim subdra kula udla terwar ngulbay mara blud marinor asengal mlo subdra adal gidel tial bula abrilo agim subdra ngidel isak sakuray manginasakos cherom sakuray mlo subdra adal gidel tial bula Tiang adi kamaldilo mngil ang mga dalblals maaldadu makadolngit rarbek ladadin bolkalt mokal gidel ang mga dalblals maaldadu malaway segil mugturk malolngit rarbek ladamam nga nadas padalla kayuk lumayol dahabak mo may imdakaing sil gidel tialulbong al sungal targid ra Bonifacio boning inaiwet al ngalgela Ignacio inaiwet mam utadil inaiwet tial kamaldir Bonifacio boning inaiwet amorng ina Friday May 2025 Palauan Funeral Home and Chapel ngarangat kibrayray ya swelbeng tawdal murablur ngat maldi motwad ra maltalt al gidel el talgib em umdakr ol kull madakop malm sulang ya rubakal Dios lol mol mlum kaltanga tergidro kuy saen at pos melwattali tial subdel muller reng stringi adiagal spedel madiagal tigingel malub engul de suela dias broadcasting company tiang aspedirar adlul top dengi e haraorngi ko mal mesulang WWFM is a 100% locally owned radio station. You like beer? Well, there's a new beer in town called Asahi Super Dry. Its taste bud makes you feel fresh and dry. After 2 or 3 cans, you want to get up and cha-cha-cha. Okay, so let's go for it. What are we waiting for, man? Asahi Super Dry, here we come! Asahi Super Dry is sold throughout Palau, a Karakuchi Island beer. WWFM is owned and operated by DS Broadcasting Corporation. Our office is located on the hilltop of Ngermid Hamlet, broadcasting on 2 different frequencies, 88.5 MHz and 89.5 MHz 24/7 with a transmitting power of 450 watt each transmitter. WWFM is a 100% locally owned radio station.
PT Waves now offers 4G LTE. With one SIM card, you can call and text and use the internet. Affordable rates and packages perfect for your needs. All worry-free. Zero balance? No problem. You can still receive calls and texts. Communication has never been this easy. So take control with PT Waves now. Visit their Facebook page for more information. Palau Telecom. Get connected, get closer. Hello, Palau. This is Diaz Broadcasting Company. Come and do business with us. Other media businesses, you pay GRT or PGST. We pay all taxes and you pay nothing. We do business and pay later. Masulang. Tired of that city life? Looking for a place that's quiet at night? Well, look no further. Diaz Apartments are now for rent. 1 and 2 bedrooms are available in the safety and security of the Hilltop in Gurmid, located on the outskirts of Orior. Call 488-5771 to schedule a viewing today. Diaz Apartment, the right place for you. Ali, ngariya malor udu subde de hateme melmun mera radio station. Mada gulingit ma may gin masukaw. Makot, egdilu si aspren, eloya a cellphone mal open den wargaw. Ay sinmuk mungomur o ingrang e momrekor o ingrang. Etela times ratal si sayan ringi. Esen ringil either moya ka fax mora 488-4420. Malub ke sendringi loya ka email mora www.fmpalau@gmail.com. Ega mama recorderingi erulia invoice sendringi le korkau ya uriul ega meharau. Ali malya moves loya de wargau le chospe eringi elo aisergau maloba nganya harma raspedem e aki call say the number e mga do urgarau era ki bomrek mru raspedem ko mal sulang. Kembali melaya komir babentau. Lamo time el bodrak ke kaing seu ngi drapelwat el merklebogle elungil eter el almara net rol. Omlula komira ablai akmadi luimat blok flogra talbui ya omlula komira kembali maropen shobai a ode makde flogra talbui. Momgodong ra 488-2254 mal open 775-1509 mal open 775-2765 mal open emo email el mora babentau waste collectors@gmail.com. Tolmol mutmak itong igidra bulwak. Maplubong lelungil eltel kinel elang mamran mil blula. WWFM is now accepting your business 24/7. Just simply call us at 488-5771 from 7:30 to 5 p.m. or 488-2177 or 775-0441 after working hours. Did you know that MBTV is now broadcasting on YouTube? Yes, sirree. Just type in Diaz Broadcasting Company, click it, and enjoy all shows. Don't forget to click on subscribe in order for us to stay on internet. Yes, MBTV on YouTube. Oi, sine. What do you mean, oi, sine? Oh, correct. Asahi Super Dry. Number 1. So smooth, so crispy, so fresh, and tastes good, man. In America, that's what we drink too. In PI, I tell you, pare, we drink it too because it's number 1. In Palau, we drink it too because you know why it's good with sashimi. It is sold throughout Palau. Akarakuchi Island Beer, Asahi Super Dry, number 1. You're listening to station WWFM. Stay tuned for Fox News. A new fast
fast-track request. I'm Lisa Brady, Fox News. The Trump administration asking the U.S. Supreme Court to quickly consider a challenge to migrants being deported to South Sudan, asking justices to lift a federal judge's order blocking those deportations, at least temporarily. Most of the migrants are not from South Sudan. The administration says in some cases, migrants' countries of origin are unwilling to take them back, and allowing them to stay in the U.S. victimizes law-abiding Americans. Judge Brian Murphy says the White House unquestionably violated his earlier order requiring migrants be given a chance to object before being sent to a third-party country. Fox's Jared Halpern at the White House. New York City's first-in-the-nation congestion pricing program stays in place for now as a federal judge blocks the Trump administration effort to end the toll on vehicles heading into part of Manhattan. The federal government had given the city and transportation authority until tomorrow to end the program or risk losing federal funds and approvals for state projects. New York's governor says the program is legal and is worthless. Alabama Senator Tommy Tuberville has a new campaign. I will announce that I will be the future governor of the great state of Alabama. Telling Fox's Will Cain just a short time ago, I'm doing this to help this country and the great state of Alabama. I'm a football coach. I'm a leader. I'm a builder. I'm a recruiter. And we're going to grow Alabama. The former college football coach won election to the Senate in 2020 as a Trump ally. Current governor, Republican Kay Ivey, is term limited. Missouri's abortion ban may be back on again. The state Supreme Court just ruling a district judge applied the wrong standards in rulings that allowed abortions to resume in Missouri. Voters struck down the state's abortion ban last November. The Missouri Supreme Court is handing it back to the district judge. America's listening to Fox News. Canada's parliament with what's considered a message to President Trump. Canadian Prime Minister Mark Carney says King Charles's visit underscores the sovereignty of his country. Addressing Parliament in Ottawa, the King made an apparent statement of support. As the anthem reminds us, the true North is indeed strong and free. A standing ovation followed for a line interpreted as a response to President Trump's call for Canada to become the 51st American state. Charles's speech also touched directly on US-Canadian ties, saying the two countries were building a new economic and security relationship rooted in mutual respect. Jonathan Savage, Fox News. King Charles says he's deeply shocked by what happened yesterday in Liverpool, where police say a total of 65 people were injured when a car plowed into a crowd celebrating a soccer championship. The car was able to get onto the packed pedestrian street by following an ambulance that was responding to support someone suspected of having a heart attack. That's when the driver, according to police, drove into the masses as people tried to stop the car and break the windows. Several victims, including a child, were trapped under that minivan until firefighters were able to lift the vehicle. Police are not treating the event as an act of terrorism. Fox's Alex Hogan, the 53-year-old driver, held on suspicion of attempted murder and driving under the influence of drugs. He was one of the rock and roll greats. That 70s solo hit from Rick Derringer, part of a 6-decade career that started with the 60s hit Hang On Sloopy as lead singer of the McCoys. TMZ reporting the guitar legend and songwriter had a triple heart bypass 2 months ago, more recently suffering a medical episode and ending up on life support. Rick Derringer was 77. And Lisa Brady, Fox News.